Hadian baka sorkar jela kelapan bena bagi nongnya kali kamai kin hap bantak no yaki kerteng nalor kiwe ki jingtip hakmat ka kali ka bekinya kenang banwanra ya ka jingsingan ki nonglet nongwan na kaliang ka senjuk ki nongnya taksi sor bat kapsor kila ong ba ka rai ka dei ka babiang hinrei ka basngo pala hadu kata uba Denzel Nongkenri General Secretary ka senjuk ulapan pau ba ka long ka babiang palat hinrei ka longru ka basngo pala ya ka ne ka jingle ka sorkar jela ula ong ba ka sorkar kala dei ban perkhat namar bagi nongnya kali kamai kila dan lupa nadu ningkong ya number plate bat kumjuru ya stiker kabala dan lut ya ka jingtip baro syaphangun nongnya kali bat ka jingshim ya ka rai ban hap banta saya ka kerteng hakmat ka kali ka long ka aka ka basngo phala da ka boong bagi pat ba hi ki dei ban long ki ba husiar haba ki syong kali nalor ka taw lo ong ruba haman la ki jaka ki doni ki CCTV kamera bat kumta ka sorkar ka dei ban penankam ya kiru ban thwet ya ki brio ki bale ya ki kamsniu bat ban ong bunsin ka sorkar ka perkhat na ka benta ka baha kamiat ki nonglet nongwan hinrei habaya deipat bat ki banyak kali kamai kamdon kanu ka jing perkhat habaya dei waktu ka jing pentip bapa na mo boburo mo sorkar ni ba polindo minister ni hoi ngamong ka ba da ngi perkhat ahu kaliang ka jing pentip ngi osmo bangin hapta ai katakan name plate mo ka display lada kadai hapo ka seat lada kadai hapo windshield lada nga perkhat ahu kaliang kamdai ka ba nong ka basnio na da perkhat ka bahai ka safety ka don di both side semua kini di kipat ba ki basyong hadian ande khmat tambah kawi kaliang pada ngaso pula ba lebih perkhat pat ya kata display mo takan nomor ba ni upo aloi dan tu itak number ngi laju yo lupa nadu ka apa bengi yo ka permit dah apa bengi siap dong ini yo itu permit dan ini template am ti apa dashboard hang tu kila include no smoking ki passenger same ka number kali special ka ba khamlong party tu ka number kali tengah try ka jing sianti ba ka jing husiar jing pat ba ki ban shalak kai once you enter apa pi room apa ki kali pi hab ban shalak pi nama ka perthai menta ka perthai pesni masdu ada pi poi kan ma ban pe number plate sabar at least number plate apa udan te kata ka smart move na ki ni pat ba pi te habo pi yo ban bat number plate ada ka ja kan no incidents ngamong ba utau driver udi basni ula dan kata ka pre plan mobi tahu la bandi kena di drugs ya do umdi kena di drugs tu maybe kita nak mindset ka ba kimut snio nama kikwa ka easy money menta ka percaya ki kikwa ka easy money te hajing shisha nai da fi perkhat am te nakaliang joka government ka diben sim kharu namar habangi da fi pe kani sticker bangi ni submit bangi nyo ni sticker na po SP office every details ngila ailot apa da ka xerox another try kali bar khat ki extra insurance te lada ka ja kan no incident sibu menta ka dan kumta ka jing shalti maybe in future te once fi kle ya kan no pija kan no ka jaka kle FAR te fi report chaka police department te try through that website ne ka computer jo ki base data jo ki kilalap ya kata kam da software te ba kawai ka ngasu ba ban tip ka ka jingmut ka ba kata ka order mo da bubron misi ni ba pol yang ba ni haban tak replate namar ngila dan lupa ya ke number tingin tak sekata te sporkat pi mo ngi be nya kali ngimtip kan ikut kamai ting nyo ting fra ting dan ki passenger ki ba lu shakti ki buat ki khlong na ki yang hafta adin sit cuba ki khlong na teng hai to ngabu ka cingkli ni nyo por se la syang li repair ka to ne ngin kamai yel dian i kata ko di one important thing pia ban prakhat ba apa tengah so klaru ngalingo ba government kala panan kami ini CCTV kamera ini ki nama kala dari nak government kini even track down and trace those person ken those culprit ki balik kan ni natra lada ka ko wajah po matran bu lada kum baka batai kala lada ka batai ki kena ba ihar ida batai kata ka pot bila ihar ang tata lada myo catch ni maybe po dan kitila la myo catch ne hamal ki kata timing juki mo ka teknologi minta kum banga ong ki ka step adong te beli pada ka ba pinha ba ong ba implement yang in one month anda fi perkhat ya kata ni ni de ka kampo iya mga mapi ngila te banyak penbaik cut yang ini keren we'll find out the best solution will be the best for everyone kan even the drivers neki passengers too te ba kelingo apa dia kalong balai pada pi alat part ini ki kali illegally na bar kiwan sa ani pi tip kumbang ong last time laju ong apa nakali ang media official bil ba kidon ki kali ki ba kama de private ki penankam di hotel ki berekam di berishiman even those rented private vehicle ki penankam ki sarkar kenapa ki sithok government India ki dan ki apto kan information bagi dan ki perlu ngi ki om ki penankam ki silur ki long daring ban penankam ki jai kali handrai kum ka kontrak subul ada ka tu ka kontrak na kali sekala akut dah ki penankam
Definitely aku know gitu. Mentah if you tight up tang yangi, you push us in that thing te kami hap kan. Pihak ben pet lang kan. Mari bongai pi kita pihak ben pet lang kan. Bahkan long benefit for everyone kan. Dia lah mentah fi ong the people khat kata ka safety and security ki passenger kaladan. Te mentah ngasukur pat ka sukar budan buram, but ngabu ibe jingkeli. Ke ek assurance pat mentah driver pat lada jai ek no incident driver. Nio ayu pat meng. Lara pipet akitu kita mungkin ada sistem asnam ni ko baja man hapo lain kot di yang kumbo yang badan bromo minister ba pol yang ba ki commercial vehicle bar khak nya ban buat kata te itu iba ngatrai di jat negeri iba syak siat tu pi asia pe kum katu nga mo nga shi mentangan ong ip ni kum ki senjuk central body ni limi ya katu ka jingja shatai kat bai ngi la libor ngi lum ngi lang ngi ai kata ka jing yarap kat bai la libor ngi ai tu kelom ya te henry haduk mentah kat bang kat mo ngam ong ba ngalat tip ya kapru kat haduk mentah true media ni social media ngimi i ba kata nak kalian government ka ai kunu no jing rap driver te kata ka ngi bo jing keli ke safety and security ya kata ka kita ki ba fi ong ba ngi hapan bu ya kata te what about us pat yang ngi pinle ayu pat in future namar lada ka ja ngi digi but lum jing family we are the provider and survivor nam takikun ke yang kesam te ngi hapan tip ke nya kata ru oh kam ton jimut shot ba mo da brom fi lada perkhat hai tigi por hakatu kisnam bala badang syumi ningko ni sika ngam ben kila rap very kalau pensup hai ngi ka kamai kaji mo namar ba kimpat don kini ki machine mentah kini ki e-commerce machine bagi kalau pensup ingi hai tigi por ngam ben nakal yang ka SP office ba ka yu kali once ngi submit iki document teng hoi namar CTO artayo shibnai ka im ka kini ka slangi ni kamai so te once tengi ka da ka field ru in between kata ngidang yo man kamai nomor ba ngatrai ka nomor ba kapor ban COV ngi kira nakaliang ka SP ka suthu iya kata 10 to 15 days ngidang yo kapor klayap ko dang kapor in between kani ka sika klayap ngidang yo bang yo por kin ban pun kre ban siru te henrei ladangi perkat pat ka mentala fit kalami istu machine te ngomong bo kidon haduk kata kapan power ba every second every minute every hour kin track kin scan you kiru kidon la kawai ka kam te henrei ngomong ba haduk kata ladangi perkat pada hoi kata mata dia ong dim display dah perkat bumbu pi ong pi tak kali dada pendat sa kata ni kani tak kami hap sya kam don jing mot syu nama katu ko details ngila submit lu nanti dada fi ong try kali ne dada ki driver ne nomor deking ngong pi ne kum nga try kali ngapai driver ula submit iki dokumen support SP office nomor kimju priang hangtai lada pp phat ubri padaba pihak ban submit either ke epic nanti ke voter ID jong tu driver te kemot ke detail jong tu driver ko ada lang tu te mata lada fi ong ban implement la defin order ngi support si banai kata te it's unacceptable ke nomor kumnu fin strict ngi ni yang kat baki banabar nanti ki bahapo yang kidan fi page mata illegally ki popular kidan ya private arsyaka hadu mentar kidang plat why fin stringent tang ngi te ki kini ki thok system thok yang hakat baki banabar pada dairan anything ki la ban yat mon le mon kat bomon ni ki banapo yang ki yat mon ni ki basi khatana ki ba bro system ni ka fin strict stringent bitangi kami hap kan and if you have perkhat lang baka benefit ka demang beneficiary lang both side kan even the government tu yang ngiru ka revenue ru jong ka kan wan manta strict ingi la sai yo kapor ba kumangi ni hapsi kan wan system ka basika yo la sai ka tu kan display ru pinong ni hapsi manta fi yang suhi la sai ka tu bang haban sim na po ka office mo department ka SP ne na DTO ne ngara si ong ne kata ngam pat tip mo kin ai maki kumno tama nakaliang sungi haya ka bamenta kalong unacceptable nomor balai kemin kedai katu kan number plate dim plate kabla dai hapo banaba and nakaliang ka jungi ka senjuk tengi si request ka sorka kalong use penerekam ya ketika CCTV ba fidan ndai ba fin strict na ini oh do beberapa da perkhat kaliang wi ide ki register association society kamtam ide central body kumba yang da beberapa presiden jungi ngila national body ji sha da komno ila di berkhat nakaliang ka department jungi kan yemer jungmot kumong implement in find out that solution find out that ideas ni it's the best for everyone ni mentah issue kamtang emotion issue mi kata notification ba la shy ni shi banai ni ar banai ni live banai ni ju ogna kamta kalau ngin perkhat tang ka eken tang mo fi ngin perkhat tang mentah fila hi ba kani ka yo ka kot jungi ka yar ba ha businesses bar khoi ka yar ba te mentah ngin perkhat tang hang tu ni ngin perkhat ya family ni ngin perkhat de jing sha lada kadai ka sorka ka ba perkhat lang mentau tau duk usuk mendai mentau uduk berjenjak uduk suk kalakut ka tu ko tau uduk berjenjak mendai dah dan sya kata ka jing perkhat mentau tau kita ki labor mo ngiru ngide ki part of that labor
midagi part of human being khat lang ini berkhoi ki basu thu anta pidi idoi udi banang basta ne bomnang basta he's knowledgeable uruan usu thu ya kata khat nginya keren tengok ong pimina we'll find out the best solution yo berkhoi ike kaya kabarai mta ngin se perkhat ngin se syong mo ngin se syong daga isi body jungi dadakam nim sola kata ngin se khat daga body lajong daga isi maybe ngin sa ngila ban leit ka jam kham he namar ngi haban pet nam ta ka halang jong borok kai ni namar he ba man ta hi ong fi in one way ngam ong bakade ka basnio re ka babha kata display hadian ngam ka babha re ka we re ka liang kala don te ar asli pinang ka number plate ka bahaban ne hapo ne ka sticker ne kala dan lo ka details te kam handa kalian jangan ngan ong bayangin subut be kata ngan bu renti ngam pala ni te ngal si ong da ka in one way ka biang in one way ka ha pre ka Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya